Rojbaş Mehmet Baki yani kotuveka teji ani zılman zılma devleta İsrail'e her roş li Filistin'i mazındı be yani devleta Siyonizmi nahle ko Müslüman le Kudsa Şerif nemeyiş bikin denge azani kadakatikin kutdikin yani ev perskireka Filistin'i gelek mazındı be o haftaya berici disa devleta İsrail'e ne işte ko Müslüman le Kudsa Şerif nemeyica ini bikin jberve ki li gişti emkarabejli alema İslami bi taybet le harami yani le harami Nevin Selahaddin Eyyubi li Serpiyane, li Küşşane, li Kolanane o zulmü zordariya devleta İsrail'i her vaha protesto etkin li Diyarbakırcı do disa protesto etkin nudes pekir civanen höde pare bisikleta derketin küçe o li Kolanı Diyarbakır ve pedala turavetin o gotni ki em ve zılma İsrail'e kabul nakin şermezar dikin xostin ko bal bikşin serve zılme nahaji meyvanemici seroke civanın şaha höde para Diyarbakır Yasin Dursun heye ezmeni bxiratın rojbaş Rojbaş navxir edem inşallah sabah ve tevde bxir inşallah do ve dest bir çaleki ekir o ve çaleki her vaha 10-15 roje devam bike şkerema xura imkarın dasa ve çaleki hoşmara bikin بري بيجا بس يتشار وجا ما داس في شالكيا خوكر وما الدر دور ما خبرش عن ما مديا إذا ما داخياني مدا ما جو برا جواني ديار بكري تبدا بجين هفدي وبسكليت خراجني وجبو قدسا بيروس بسكليت ترابا بجناب كوتشي كولان ديار بكري دي إن شاء الله براستي بيشي ما تردد كل ما بلكي كاس نوي فقط ما ميزانكو بالصدا جوانين در دورا Diyarbakır hatın ketin ve eylemame. Elhamdülillah bir kaza ve bela خلاص bu. و pişti beji medahyani ve çapamani meda mebahsa zulma İsrail mekir. Mago İsrail devlet deste xwe ji ser wa mazlum Filistini heleni و jbir dur bebe. لورا حقي مسلمانا قول الوري بجين هيا حقي ومسلمانا قول الوري بجين وعبادتي خلو بكن دك قانون هذا قانون اسلامي ده وقانون نابنا انسان ده جي حقي عبادتي قول مسلمانا خلقي بستينن تنيا لبلا اسرائيل چقا پیش ود چه ظلمه خو بهتر زدترد کی و حقي مسلمان عبادت جي قد خد کی لورا بري ويغا وبحث كر بري سيزده ترمه سه کس مسلمان لناو مسجد اقصای هات شهید کرن بشتی بی روجا اینه جی لمیجا اینه خود به قد خکرن نهشتن گو مسلمان هر عبادت خو بکن لبلی الحمدلله چقا او ظلمه دکن در دور بجن پیشی دیاربکر و در دور یعنی علامه اسلامی یک بیک درابن سرپیا و و ظلمه شرمزار دکن و ام هر جار ام دبیجن ام دبی ام جم برای خوی فلسطینینا ام جبو قدس الشریف چی مهبه امی سفربر بکن امی جانی خو رحی خو دبروی ده بدن لورا قدسا پیروز پیغمبر علیه الصلاة والسلام جبور درکت میراجی و لور لمیج هاتیه فرض کرن الحمدلله ام دفرقه ویدنا و هاي مجبی تشتی هيا و چه ظلم لوری بکرن جی امی لهمبر وی ظلم بن Rez dursun naha emdarının devlete İsrail'e le Kudsa Şerif le Ağa Pirus dagir kere yani devlete İsrail çi dixoze arman civane hedefi mazın çine Arman civan zede zede mezin hene ew dixwazin got Siyonîzma xwe pêş vebibin û ji xwe pêve naxwazin kes mesela azad be û pêş veherin ji alê aborî ve jî alê wekî dî ve jî dixwazin got tim û daîm ew li ser Müslümana bin tehekkumê bikin û zulmê li wa bikin yani kîn û nefreteka zêde mezin dilê wa de heye kîna Müslümana dilê wa de heye em vê bêjin yani ne got şaxa ciwana tenê رابع سربيا ام دخوازن قالي مسلمان تف مسلمان دولة عربة ومسلمان وكيدي دردوري هريما اسلامي دفي يك بيك رابن بيا دس بقرن بهفدي بدستي هفدي بقرن وجبر في ظلمي لبراي خوي فلسطيني خودي دركفن يعني نل فلسطيني تاني لكيجان باجاري لكيجان هريمي ظلم هبي لمسلمان بيكرن دفي مسلمان ببن يك ببن امت والجلبر فازو الماء همبر فازو الماء رابن وتكوشينة مجادلة كزاح خوش بدن.
Bi banga Serokuma Recep Tayyip Erdoğan Teşkilata İslami İstanbul'u ve hafte kom ve o biryareki bigirin derbare zılma İsrail'de naham durun denk Türkiye derti yani Türkiye carcağında bece em ve zılme kabuna kele böyle devletin Arap açma denk derna yani ve zılma İsrail'e be denk gidmeyiniz. ev xeweke gafletê ye dira Müslümana de ye lê belê em li derorê dimeyzînin û vê got em vê bûyerê got dibin tên holêm dimeyzînin hin bi hin Müslüman bal hevdî de tên wek we got mesela tevî teşkilata İslamê li Tirkiyê bê civîn ez bawerim înşallah wê qerarine bi xêrê jê derkevin wê Müslüman werin ba hevdî destê hevdî bigirin û tiştê ku navbêyan we de dijminatiya ku hebe وەکی دی تشتێک و نەخۆش ناوا هەبێ ئەس باوەرم ئینشەڵە وێ دێنین کەنارێکی دێنین هۆلێکی شخوا دوور بکن و ئینشەڵا وێ دەستی هەفدی بگرن و ji بۆ برایە خۆی مسلمان ئەما کیژان هەرێمێدا ئێگۆ زڵم وا تێکردن ئینشەڵا وێ دەستێ وا بگرن ئالیکاریە وارە بکن و چه حەقێ وا هەبێ وێ ئەو بخوا وێ تەسلیمی وا بکن ئینشەڵا گلو protestoy ve çaleki ve bir taybet le harame ilgişi Türkiye çava devam ke ئینشەڵا دۆ مەدەست پێ کرد وەک وە ئانی زمان بە بسکلێتا مە تورک ئاوا کرد مەساز کرد ئینشەڵا والحمدە بێقەزەر بەلا دەرباس بوو خەلاس بوو لێبەلێ لە 11 باژارێ تورکی ئینشەڵا وێ ئەv پرۆتەستۆیمە ئەv ئەیلەمێمە و ئەv داخوایانیمە وێ دەست وێ بدۆمێن ئینشەڵا ئەس باوەرم وێ دەنگی باش وێزێ دەرکەوێ و ئەم دەردۆری تورکی ئەما کی مەناس بکێ کی مەناس نەکێ ego bixwazin got mezlûm serfiraz bibin em dixwazin daxilî vê şixulê me bibin û alîkariyê me re bikin. Slogana ve dibêjin ki rê ji Filîstîn ra vekin û rê ji Qudsê ra vekiriye. Belê. Ev tê di mana ji xwe wek we anî ziman rê ji Filîstînê re vekiriye yanî kesê got bixwaze herê Filîstînê herê li wa Müslümana xwedî derkevê rê vekiriye. Yani bira kes nebe wela ka imkanê min çi ye ez nikarim herim bira vî tiştî nebêjin bira rabin ser piya و پیش و هرن ربی عالم ان شاء الله بواره یا دست برای خوی فلسطینی بگن و علیکاری بواره بکن gelek spasikin serkeftin jwara خدا جواره زیبه امانتی خدا بن بله Mehmet Baki veka meyvanê min Yasin Dursun jî anî ziman ciwanên Hüdaparê li heremê û li giştiyê Tirkiyê li dijî zilma devleta İsrailê her wiha protestê xwe jî dewam bikin.